Obuhumbi buri kurenga 18 nibwo burakozesebwa omukora za projects ezi omu district ya Kamwenge. Aha mukoro gwo kuhayo za tenda okwayebemberwa abebembezi ba Kamwenge bayihanangiriza contractors okwihara okukora emirimo y'ebishobobo eyakubasa kureeta obuzibu. Niteka bishimikwa birije umwana afite amambo mutekateka ko agira ati bishimikwa birije ebintu bine kigambirira bine kishakwa kinura bishaka. Projects ezi nezo kumara amezi 8 gonka kandi abatura bashabirwe kuba bakareberebi kureba ngo projects ezi zakorwa je wawe niwe bimezo akantu katirira kurungi n'ikintu kugira ngo uganze nawe utakabanze kuza umbata ubanze wagana wagize kandi hano yakoze mu byatereye so wabanza kumbataka atabona ubwo tayirenza tuje byakasha tunera kuzo kandi tuneza ko bakapa ya sport na shalom timu ya sport kwa abya iwe ushobora kumaskini uje mwisho mshati emirimo erakorwe harimo kwombeka ekishayi ky'omupiira okukora enguuto obutare tax park hamwe n'ezindi projects byona bigenda kutahiza town council erintasi yariyemo kwa tukakitekerezaho muno otwandikora plan twarora oturateka sente mu bintu bindi kengude nake sisikara bwangu biteye bintu byo kuombeka tukasanga nibigenda kutuletera entasi ya amani mu town council kutunga sente construction of market share at Kuma sub county ngeza twara bilioni 2,450 nene twara mukaga na munana kakaga bishatana na munana. Abatura basimire government ahabwe entebe kanseji ni sima district chairman si 5 karunkabona ni sima minister honorable tumwebaze abona kututera mwamani nakatari kitu kumbeka turiyo tutunguka nturugahitubere turi kandi tutembaye umwanya ogurwa higuru. Obwahati ekisigire ni ministry y'ebyamataka kutongoza projects ezo mu butongore rero kukora katandika gasha kwa Anthony Atwine.